1991 anyang memakbong yaing Mount Pinatubo at mitabunan niyang lahar ing balen ning Baculud, Pampanga. Base king datos ng United States Geological Survey o USGS, miras laking 847 ding mayang wabiye, kabang atyo naman king migit $700 million ing alaga ning mga sirang pibanjan. Uli niti, ninaos na yung world's second largest volcanic eruption of the 20th century. Ing karanasan na ini, apin kanuing meging inspirasyonan niya mebuuyang Makatapak Festival, ang mararapat kasabi ng Lanaval de Bacolor Fiesta. Anyang din ba tao Baculud, may laharla, may tambunan kami, makatapak kami may waking balen, anya niya magbalik kami, aga na kami ini. Papi sabi may kanta ng Kura Paroko, yung Father Jess Madabat, nagawa niya yung Makatapak Festival. So hindi mo pangambulyak yung kultura at pibatan. Biyernes, November 15, miyabe-yabe laring elementary at high school students amenibat karing miyayaliwang eskwela king Bacolor, bang magpatindayagla king pamanerak. 10 metong lang grupo ring milaban-laban, 6 magrupo para king elementary level at 5 naman king high school level. At inyang atwang kategoring Makatapak Festival, ing street dance at free interpretative dance. Through street dancing, apapalto tamit ang symbol of humility. At sa para saya, yung kabalenan, kita naman pre-inter, yapin itang dramatization. Ken ka mga pagaga, potang hakit murugong itang milyari king Baculud, may katambunan kami, may kalat kami karemiyayaliwa, may sasambulat kami. Pero ngayon, may bangon kami. Para kang Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato, as nakaulaga ing makihabe la rin kayanakan kareng makanining aktibidad. Poto kasi kating festivities, muli lang kating balen. Akit na yung lugal, nung nano ng milyari king balen Baculud, na dating may tambunan, aga nakada o ni pala ing balen ng Tibuan, kaya hindi ka pala menibat, akit de ing karel ang pribatan na lugal. Metong kareng judge king festival ing cultural worker at artist ay Peter De Vera. Agpang kaya, migit king premyo ing akakwada ring anak, palang makyabela king makanining piaglon. Ano ba yung inspirasyon na nakuha nila na hindi nila ito mapag-aaralan kung minsan even in school, or itong mga ganitong klaseng mga celebration ay pwedeng magbigay ng inspirasyon. Dito rin na magsisilbing pag lumaki ng mga yan magiging leader at hahanapin din ang mga ganitong mga kasayahan. Ikwana ng Metro Bacolor cluster in first places para king street dance at free interpretative dance competitions king elementary level. Para naman king high school level, first place yaking street dance competition in San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen o SVP-SPC. Ating Bacolor High School naman para king free interpretative dance competition. Atin mo namang special prizes para king Best Group Costume, Best Group Headdress at Festival Queen. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.